Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatag nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo karang iti kakaduam. Kat nagbaligi kayo. Andan tumunos nga ited ko. Anya nga minday ta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimutan iti kabita na panawan. Di kaganat, Dodong. Masapo la maplano anay bagti maaramid. Sakbay, ni patungpal yo. Sana basta-basta ti kayat kong araminin nyo. Ala, dumngag ka tay bagak no niya ti araminin nyo karang iti kakaduam. Kat masapol nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Onya, kabailan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket ado kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno mapasamak. Wen, boss, di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwak. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makit-kita kon ti baligi mi. Angam, madamag ko man lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasday. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wen, boss, aramidan mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Ato yan ti arak mo lito. Agyamanak, Mila. Awan kayam, anya day ko nam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan, ket lukas kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasaya at nga ron dukas ta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gaputa mapasamak dayta aparit ka kayta. Kumita ka iterwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panak ayam na kadagitipada na nga ubing. Nga anak mo't dagiti kaaruba. Un nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsen aparikot kada tayo. Gagangay matkit di ti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng nga parikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumteng kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo matdagiti agkasapulan. Iso apat check adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakat. Alang nga Rodan. Inkaayaban ti anak ta. Mangrabi itayon. Tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga roda ni Jay kusina. Taaya bakbiit ni Jana, Ijerwar. Lola Ana, agmano Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na, nagdakkel ka na pok. Wen Lola, sa nga pulon titawan ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, gaputada akmat apok. Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabiit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo. Nasayaan ba ta na panunot yung tinagbakasyon dito'y balay, Mami?
Kumusta kayo matan ni Daddy, Jabalayo? Nasaya at kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin ama kita. Nang runa ni Jan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa ilaang dito eh. Nasaya at no kasta, Mami. At dan sangpatan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamat tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan mati rumsuan na dagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rodno kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapo kadagiti nabuslon, abindisyon ti namarswa kada kami. Anya ti madamag, Dodong. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planuin mi pa'y kadagiti kakaduak ti kasayatan na maramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Andamat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas ano. Uwin, boss. Kat di kay madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak kada kayo. Kat siguraduin nyo nga baligi kayo. Nawatam. Uwin, boss. Ipasiguradok day takada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatega pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat, tinagdakkel ka nung nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na, ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag ngay patungpal da Dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkel-agatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasayaatan nga araminin da. Nasaysayaat na masigurado, anadalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang, mapasamak tumutlang tinabayagan at tarikagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti daytabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Ala, di mo pa'y panunutan na itabanag, ag-relax ta ket aginom, kanagpulutan ta, aging gaakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta, nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan nyo nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiagyo. Kan saan lang aday ta? Naadaan kayo pa'y itinasingpat nga anak nga iso ni Tiana. Husto kayo, Mami. Kat dakal unay a pagyamanan mi itinamarswa, itinabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Tapno agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagi pan may dagiti palagipyo. Ala, umay kayo nga roden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ang merienda. Ta sigurado, nakalutong dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Jana, apo. Wen, Lola, sa anak pa'y ngamin na makaturog. Isong nga agripaso akpay laeng.
Talaga anapas na ka iti panagadal mo apok. Nasaya at ikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnek mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen lola, rumbeng lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo lola, awan maibagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso da tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen lola, ngamin, kanayo nakasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasayat kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, apok. Malangarudan. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturukan, tamasapa ka pa nga agriing inton bigat. At dapay klase, apo. Naibang nga oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan ita nilito diti balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat mo ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manen nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam puwera angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapaawis ti langham. Sumardang ka man, Dodong. Wano, Kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. Ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintiriknak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamat na iti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswan yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapol gayam nga agina na akpay. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginanan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Ket agya manak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. Adda kadwa ni Jana apanawan kensang petan mi. Malaksid ka dagiti babaunan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang ti traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga nyo agmay-may santumanan ijay madanon ko. Ay, agbusin ang mankiti. Masapol ang makadano na kaya pagadalan da Jana. Nineng, apay nga agmay-may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka, mapantayo pa agmerienda ijay restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y matamabisin. Binilin nak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tao, ajak am mo. Kasta ka di. Tipanyok nga da pampaturog na.
Umay ka, Nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilokat yung tiritaw. Ilugan tayong tiuwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsakot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impupok na dodong ni Jana. Kat kanayon matipanagsangit ni Jana, takayat nan ti makasubli iti balayda. Inawagan mat ni dodong ni Rina. Kat agkidkid daw daytoy iti dakkal agatan. Iti ipapaan ni Don Lito iti balayda Andro. Adda nadlaw ni Doña Ana ken ni Lito. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Kayat ko asika ti makapaliiw iti dayta. Ngam sapay la ko ba ta nagbidto taklaang iti napaliiw ko iti kapsat mo? Anya ti kayat yu asawan, mami. Adda ka di madian nadlaw yu iti kabsat ko. Pangasiyo. Ibagayo ko ma. Kas na ibagak. Kayat ko asika mismo ti makapanagnak. Ngamala, dumngag ka parok. Ibagakken ka no anya tinadlaw ko iti kapsat mo. Kas pati kunayo ang nadlaw yu ka ni Manong Lito, mami. Juan iho, tsaka mo, ngam talaga amaditag parparik na kanyak may papankan ko ana. Maawatak tirik nayo, mami. Ngam nasaya at atao ti kabsat ko. Isuasaan nga rod arumbang apagatapan tayo ti kabsat ko. Sapay la ko mga rod takas tabarok. Kat pasensya ka la kuman, iti kasjay anay bagak may papan iti kabsat mo. Apay ka di man na nakasta ti panangkit-kitam kanya, si Kadodong. Ah? Awan, madam. Ang madamag ko man laeng, madam? Ala, damagamon. Adapay papanakita. Kaya't ko lang nga saludsuden. No apay adi kay pay lamapnek. Wenno makontento iti kinabak na nga dakada kayo ita. Anya? Apay damdamagam ti kasta, Dodong. Awan mo't kit di. Di na magkulaang met. Tapno ibagakan ka. Awan karba nga mga agdamag-damag iti kakastabanag. Gapo, tatao nakalaeng ti asawak. Nawatam. Jak malipatan day ta, madam. Ngem sobrang samot launa yan, ti panagpabak nang iyo. Gapo ta ultimo anak ti kabsat. Huston! Sumardeng ka na sumanao. Awan mo't lang serbi dagiti magbagam. Panawan nak ditoy. No di mo kayat nga ipulong ka kanilito. Oh, Rina iha. At yun ti kwarta ang mainayon ang maitad kadag iti kidnapper. Nakalagatan dayta. Masapol ang maispalan ti apok. Masapol ang makaawidan dito'y balayo iti kabiitan na panahon. Agyaman naklaunay, mami. Kastamat lang ti tarigagay mi nga gasawa. Nakasagana matan tigatad, anayon tigatad nga intadyo. Orayan tayo laangan ti sumaruno nga awag dagitin ang dukot iti anak ko. Sigurado, ibaganan to no sa dino ti pangipanan tayo iti kidkid dawanda. Wan anak ko. Ikararag tayo asapay la kuma. Takas ta ti mapasamak.
Kaasimot ti apukok amarigrigatan iti ayan na ita. Amom lito, kasla makikita kun ti ado akwarta maalata. Galuan na. Umanumanan ti kinabak ng babayan na niyang ubing. Nagbayag mo't ngaminan ang maalam ti gatad akinid daw mo. Agtutor ka lang. Mamiita na mapasamak ti kayat mo. Gamamom, kayat ko kumamakita tila nga dayjay nga ubing ita. Orasak. Napanunot ko may mapantapasyaran. Kasanon no mailasin na ta. Ore pa'y mailasin na ta. Awan tumot lang maramidan na. Balod tan ni Jana, ket mabain ken kuana, makaalat ay tidakkel agatan. Alang arudan, maturog tan. Mapantan to inton bigat. Mapanta iti nakaipupukan na. Kita man ita tilangana ang nakapupok. Kumusta, Andrew Anigo? Imawag ka din, nagtikidnapper ka na kayo. Imawag dan manong. Okay. Hanggang saan pa na ulit? Day tamot nga ron ti padpadaanan mi kanirinang asawak. Madanagan kami launayin iti anak mi. Kasta ka ni. Un manong lito. Nakasagana ka din ti kwarta nga itidyo ka na kwada, kasransom. Un manong, nakasaganan. Katsapay la kuma. Tadidan ibaybayag pay ti panangipupok da iti anak mi. Madanagan kami launayin nga agasawa. Dala, di kayo unay agdantanag. Urayin nyo latan ti awag lagi ti kidnapper. Katsapay la ko matapalubusan dan tumatan ti kaanakak. Un nga ron manong. No pa'y masayangan ak una iti kwarta ang nagbannugan ming agasawa. Napatpataglat ta kanyak, tibiyag ti kakaisunang anak mi. Talaga. O sige nga ron, agawin ako. Inaudawat ko, maispal ko man ti anak mo. Manipod ka tagitsaya managtaktakas. No apay mo't ngamin, ani dyan apay tinapilin ta abiktimaan. Oh, nakakaasi iti ka anak. Hello, da kayo ka di tinangdukot iti anak ko. Wan, katdumngag ka. Ibagak ti detalye, no kaano yung nga ito ti kwarta akatukad, ti waya-waya ti anak yo. Wan, ngam kayat ko amang ngagtitimak ti anak ko. Tapno mamati adiyo din ang ran. Di ka matanagan. Awan ti dakas nga inaramid mi ti anak mo. Ngam tapno mapnag ka. Mabit lang. Ipangag ko titimak ti anak mo ken ka. Pangaasiyo, kasarita ko mati anak ko. Madanagan ak una yan. Gapo iti kaawan na dito'y malay. Itad mitikid-kidawan yo. Basta saan nyo kumasaksaktan, di patpatag ko nga anak ko. Sa dino ka di man ang tinaggapwam lito. Maya ti isam mo. Kaslaada na pasamak ang magustuam launay. Naggapuwa kiti balay da Andrew akabsat ko. Napan ko kampay ini kinasarsarita. May papagkandyana. Tapno sana makadlaw. Kat, anya nga iti madamag. Nakasagana ka nun tigatad nga itinda. Nakasagana ti 20 million ransom money. Tapno mawaya-wayaanan ti anak niya. Ay na. Nakaragrag sa kaklito. Magagaran ako na makaigam iti kasta kadakkalagatad. Gam, palubusan tayo ka din ti ubing. Apaman ama itod na ti kwarta. Kasta ti damo a plano. Ngam nagbaliw ti pangadeng ko. Anya ti kayat mo asawan? Apaman ama ala tayo ti ransom. Nasaysayat no po kawan milangan da jengobin. Anya, kabailam nga aramidan day tayo ti mismo nga anak, ti kabsat mo. Apay kidinasaan? Kabala. Amo ka ni Jana ti agbali na parikot no sana mapukaw. Iso anang saysayat no pukawon mi. Apaman ama alami ti kwarta. Pangasiyo! Parawarandak ko man dito'y.
kasi kayo kumakanyak. Kaya't kunti agawid. Agsang sangit ka manen. Oh, ato iti ka nam. Mangan kakit din. Di kagdanag. Dandanin ti panagawid mo, neneng. Kaya't kunti agawid ita. Pangasiyo. Mangan kakit din. Naimas na ito inlutok akanam. Apay nga may ngayon pupukdag ditoy. Anya ti masapulyo. Pasensya ka na. Magtungtungpal kami lang itibilin ti busmi. Laki din, mangan ka. Di kagdanag. Ipasigurado ken ka nga awan ti dakas a mapasamak ken ka. Kabayatan ti kaadam, dito'y nakaipupukam. At titimpaalam akape anak ko. Agyaman ak, mami. Madlaw anak kalitlitay ka. Madandalagan ako na yan, mami. Ang mga nonyakit din tinaramid da iti anak ko. Di ka agsaw iti kasta anak ko. Di mo't ko na anak kasaritam ti anak mo iti telepono. Husto kayo, mami. Gamadanagan aklat na. Kaya't ko ang makita ni Jana ang anak ko. Agkalma ka kumalae ang anak ko. Basta kararag tayo latta. Apay ngamin anaulpit ti pada tao, mami. Apay anaramid da kada kami ti kastoy. Awan matiab mo may amadi nga inaramid mi iti pada mi a tao. Nga maapay. Maawatak tirik naman ako. Ngaman niya nga rood. Saan tayo umat a kontrolado dagiti pasamak? Ken laglagi pem nga awan pilpil yan dagiti dakes ti panunot na. Nakaturog mat gaya man ni Jana. Napintas na ito yung ubing. Ngam kaasilang, gaputa nagbalin abalod mi. Jak pay amuno anya ti plano ti amok nga uliteg na amismo. Apaman amaala na ti ransom money. Ngam kit di, jak itulok a maisagmak. Gaputawan basol da ito'y nga ubing kada kami. Kwartalaeng ti masapol mi iti pamilyana. Nakaumay kayo, met Boslito. Ada ka di masapol yo? Kaya't mila nga makita ti balod tayo, Dodong. Ayan ti silid ngayon na. Ada iti umuna asiled iti may kadwa kadsaran, boss. Danunan nyo lata ni Jay. Saan nyo kadi abinaybayan? Pakpakanan nyo kadi matlangit yusto? Di kagdanag, boss. As asikasuan mi ni Jana. Ngam kanayon lang amin ngagsangsangit. Kaya't nakanon ti agawid. Kasta ka rin? Agpatinggalangan iti arap paap. Dahita atarigagay na. Boss Lito? Sige, panawan na ka pa dito. Mapan kami kanimila itayan na. Sige lang, boss. Anya ti kayat asawan ni Boss Lito itikas jay nga imbagana. Apaya nagmatidar ka ni Tamila. Kunak man no kayat mo makita ni Jana. Lito, napanunod ko nga min tinasaob kanyak iti na minsan may papan ka ni Jana. Anya ka di tinapanunot mo. Di ka di pa nang pukaw miken kwa na. Apaman amaalam iti ransomani. Kasta nga rod, kunak man no kwarta laang ti masapul mo kadakwada. Amok nga agpulong ka na kwa na ti ubing. Nagparang taitaken kwa na. Iso na saysayat lang nga na mapukaw amaming pinsan dito'y lobong. Anya, maiturad mo nga aramidon dayta iti mismo akaanakam. Tilang nakalagatan, ti kapatkan kanya kita. Kit saan na mabaliwan ti plarok. Mapukaw na di nga ubing, apaman amaalam iti kwarta akid kidawag kadag iti dadakal na. Ala, umay kan.
Mapantay-tayan ti ubing. Kitain tano kasano tilangana ang nakapupok. Kaano nga ta makaawid? Lord, tulungan na ko ma. Tapno makaawid akon. Mailiwakon kada mamakan papa. Anda umay diti ayan ko. Tulungan nak. Kayat kon ti agawid. Kumusta ka, Jana Iha? Uncle Lito! Apay nga da kayo ditoy. Anya ti kayat asawan da itoy. Uncle! Amok amasirib ka nga ubing. Ket amok amaawatam no apay ang nakapupok ka italitoy. Anya! Apay ngay! Bad kayo gayam, Uncle Lito! Palubusan da kon nga agawid! Maasi kayo kumakanya! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauwan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaungat ni Mila, gaputan ako na ni Dodong, asaan da ama kontento iti kinabaknang nga dakadakwada. Nasa umat ni Lito iti asawa na, nga apaman ang maala dati ransumani, kat gudasan damutlaan ni Jana. Iti may sangal daw, pinasyar da Lito kan Mila, ti balod da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napuluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat asawan da itoy, Uncle Lito. Kan, uray da kayo, Auntie Mila. Da kayo tinang paibalod kanyak ditoy. Husto ka, Jana. Ket babayan ken ka, maadan kami itindak kalagatan. Anya? Apay ginaramid yu ti kastoy kanyak. Bad kayo. Sana kayat ni Lord ti kasta nga raramidan nyo. Palubusan dagkuman nga gawin. Sumardang kan ngagsangsangit Jana. Balod da kan, isong maawanan ti maramidam. Wano, kayat mo ti madangran. Mila, baybay amlang tubing. Ket si Jana, agsaka na ka. Tapaman na maalami ka na itidadakal mo ti ransomani, pukawin na kamatan. Anya? Dakas kayo! Ngamdi kayo to pala sa agbaligi ti dakas sa panggapyo kanyag. Agpada kayo gayam adakas kanya Auntie Mila. Oray payagan ano ka. Kawanan ti maramidam, gaputaddakan, itikot mi. Inkamin Dodong, kat ti kanayon nga ibilin ko kada kayo, ha? Di yung baybay antibalod. Pakanin nyo iti gusto. Narigatan. Amangan numatay, aditay pa'y naala ti kwarta, karag iti dadakal na. Di kagdanag, Apos Lito. Kasta talaga ti aramidan mi kadagiti kakadwak. Anya ti plano yo. Apaman ang maala tayo ti kwarta kadagiti dadakkel na. Ituloy tayo kaditi sigod a plano, nga isubli tayo ti ubing kadagiti dadakkel na. Wenno, anya, boss? Idis patsayon ti ubing apaman amay ti dati kwarta. Anya,
maiturad yung aramidan daytay ti mismo nga anak ti kabsat yo, boss. Awan ti jagaramidan, para tinakkel agatad. Kaasing nga rod ni Jana, boss. Sapay nagpintas nga ubing. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta po kawan yun ton, apama na maala tayo ti kwarta. Nawatam? Wan, boss. Kat pasensya kayo lakuman. Itikas na yan na ibagak. O sige. Aramidan mi dagiti bilin nyo kada kami. Rumbang lang. Masapo na maalak ti dakkel agatad. Akinidaw ko ka na, Andrew. Nagmayat at talaga tiwaga sa napanunot ko. Tapno dumakkel ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, incoming. Agbantay kayo anaimbag ditoy. Ang mga no damakastre ka sa bali at tao. Kat mabistudan nga dabalod tayo. Sige, ibagayo no sa dino ti pangituludak iti kwarta. Tapno amok ti araramidak. Uwan, nakasaganan ti kwarta. Kumpleton. Awan surok kan awan kurang na. Sige nga Rod, itulod ko ijay daan na simbaan ti kwarta. Basta diyo kumadangran ti anak mi. O sige, bye. Dagiti ka di kidnapper day jay, Andrew. Anya ti kunada. Kaano away-awayaan da ti anak ta. Isuday jay ti sigud nga umawawag ka data. Kat ingkarina, nga apaman ang maitulog ta ti kwarta. Makaawid tumot na ni Jana ang anak ta. Sa dino nga rod ti pangitulod am iti kwarta. Ijay daan na simbaan. Kat nakuna na ang masapul nga agmaymay sa akla ang amapan. Tapno saan amadangran ni Jana. Anya, nga, Andrew, amangan mat no may sagmak ka no agmaymay sa ka amapan ijay. Anya nga tano ipakaamumlaangan ka dagiti pulis ti mapaspasama. Mabuti nga Rod. Ang mga nuad at dalaang ang maisagmak ti anak ta, no aramidak ti kasta. Di kagdanag, Rina. Agan anadak. Diyak itulok ang mamaysaan dak nagidi at tao. Kaano nga ron ti panang itulod mo iti kwarta? Inton bigat ti rabi, bakat. Kat masapul nga agsaganaak. Isaganak ti bagik, iti mabalin ang mapasamak. Anya matanda ito ay mapaspasamak. Diyos ko, tulungan na kami kumaiti na ito ay sitwasyon mi. Nukasta, nakasaganan ti amin, baro. Nakasaganan ti kwarta akas ransom ti apo ko. Un mami, ururayek laangan ti aldaw, nga ipapan ko iti lugar ang nagtulagan mi. Sabay la ko mga rod tawan akas nga inaramid da iti apo ko. Rumbang laang mami, nukastaman bilang. Diyak to pulos ida mapakawan, no adadakas nga aramiden da iti anak ko. Ala, idaw-dawat tayo latta ti pan nakaispal ti apo ko kadagi jay managdakdakas at at tao. Parawarandak ditoy! Diyak kayatan ditoy! Kayat kong ti agawid! Awan na talaga. Di dak ikas-kaso. Lord, kasano nga ta makarwarak diti nang ipupukan na kanyak. Tulungan na, tapno makaawid akon. Diyak kayat diti nang ipupukan na kanyak. Iso at tulungan nak, Lord. Jana, apay ka di ngagpukpukaw ka. At ka di madi amarikrik-nam? No nasakit ti tiyan mo, adamat si dito'y kwartom. Apay ka di, ha? Pangasim, Uncle. Palubusan na kon nga gawid. Kailiw kon da mamakon, Papa. Amok, saan ka dagas a tao? Iso apang nga asim. Masyan ka kumamot kanyak.
Kaya't kundi ang gawin. Pasensya kan dyan, ha? Nga magtungtungpal kami lang itibilin ti boss mi. Nga di ka madanagan. Makawit kan tumatlaang. Makitam tumatlaang dakiti dadakil mo. Nga magan-anos ka pa lang, ha? Saan ka pa'y amabalin apalubusan nga gawi dita? Mala, maturog kakit din, dyan na. Nakasta, imbagamon ti lugar a pangipanan ni Andrew ti kwarta nga agserbi kas ransom. Wan boss, kat binilin ko nga agmay sa amapan mangitulod iti kwarta ijay likodan ti dana simbaan. Nasayat nga ron kasta. Ala, dakayon tulatan kanagiti kakaduam ti mapan. Ngem apaman ama alayo ti kwarta. Si kanto na mismo ti manggudas kanidyana. Nawatam. Wan boss, di ka agdanag. Sakon ti makamoy ti amin. Amamuda kami maten. Nalinis ti trabaho mi, boss Lito. Nasayat no kasta. Kaslama sir matakon ti dakla kwarta. Ama ala tayo. Babaan na diyang ubing. Singuraduam lang ang matay ni Tiana. Tapno awan ton ti mitsa ti biyag tayo. Nawatam. Wan boss, sakon ti makamoy ti amin. Sakto a mismo ti manggudas iti dayjay nga ubing. No kasta, at danton kada tatidakkel a kwarta, Lito, honey. Wala ni. Iso nga umadun tolata ti kinabaknang ta. Agasam ti 20 milyon amaalata. Sa bagay, basit lang na dyan amaksay iti kinabaknang daw. Talaga tuso ka. Agasem, pati kamsat mo, may turad mo a pagaramidan iti saan anasaya at gapulaang iti kwarta. Awanan bibiyang ko iti dayta. Awan sabali kapatgan kanya kita. No di ti makaala iti dakkel agatad. Talaga dakas ni Boss Lito. Agraman anak ti kabsat na. Pagaramidan na iti dakas. Ngayon pasensyakan, boss. Jak kabaalan ti pumatay iti inosente. Nang runa kat ubing pay. Mapanak iti ayan ti ubing. Pagsagana akon. Masapo la makasublin iti sidong dagiti dadakkel na. Saan arumbang amairaman iti kinadakas ti mismo nga angkel na. Jana, agsagana kan nining. Isublida kan kadagiti dadakkel mo ita arabi. Agpaiso ka ni ti ibagbagam, Uncle. Wan, Jana. Amok ngami nakailiw da kan. Iso agsagana kan, tamapantayon, inton madamdama. Sige, Uncle. Kat agyaman ak unay. Gapot ay sublidak matlangan iti pamilya. Andrew, itaarabi iti papan mo iti lugar nga imbagakan ka dagiti kidnapper. Wan, rin na bagat. Masapul ang mapanak. Tapno makaawid mo ti anak ta. Madanagan aklaan. Nang runa kat agmay sa kaamapan ijay likod ti daan na simbahan. Kasano no may sagmak ka? Kastang amin ti imbagada kanyak bakat. Diyak kayat atub ngaran. Gaputa amangan no may sagmak ti anak ta. Hindi kang danag. Kabaalak asalak ni banti bagi ka. Nakuna ti kolar. Apaltugan dati anak ta. No adda kadwak amang itulod iti kwarta. Anya, nakabutbut ang matanday ta nga imbagadakan ka. Ay, sungarod ang masapul nga agtungpalak iti kayat da mapasamak. Sige nga, Rod. Pangaasim tagan anad ka, Andrew. Diyak kayat amay sagmak kayo nga agama. Rina, di ka agdanag. Agan anadak para kada kayo iti anak ta. Sige nga, Rodan. Mapanakon. Tapno sa anak amala daw iti oras ang nagtulagan mi. Ti Diyos ti maktarabay kan ka. Agyaman unay, bagat.
Adda akong dito'y likudan ti daan simbaan. Ang naulimak mati aglawlaw. Kaslawan mo tao. Oh, agpaliwak pa'y. Ngam idisok dito itibag ang naglaon itiran sumani. Ngam agan ang nadaklang. Sigun iti kolar. Umadayo ak dito'y. Kalpasan ang maibatik ti kwarta. Ngam agpaliwak pa'y. Masapul ang masiguradok akadwada ti anak ko. Masapul ang maalak pa'y ni Jana. Sakbay nga ited ko ti kwarta. At datayon dito'y kakadwa. Sige, agbati kayon dito'y. Siya kunti makamo ang mangala iti ransom money. Anya nga patayom ka din ti ubeng. Siya kunti makamo kenkwa na, boy. Agpaliiw kayo kit di iti aglawlaw. Ang mga nuad na pa kayo sagmakan tayo. May kanineng, umasidigtan iti ayan ti amam. Sigurado at ransom money tinakadiso iti daydi abanta. Na ikarga iti dakkel abag. Apay nay. Awan mat ti rumor iti simmardang alugan iti san unang adayo. Agpaliwak animbag. Ang mga nual alilawon dakla ang dagiti awanan bayin. Saan dakla ang napadpadasan. Tamakipin na tayak no isuti kasapulan. Adda nagkarasakas iji abanda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklat ni Jana iti panakakita na iti ulitag, kan ikit na. Nagsangsangit na ito'y. Gaputa di na pagarupan, adang iti gayam kakabagyan na, tinangdukot kan kuana. Iti sabali abaangir, insagana ni Andrew ti kwarta, kat impan na iti lugar, nga imbaga ti kolar, apangipanan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda nagkarasakas iti daydi abanda. Ni Jana, agtartaray nga agturong iti ayan ko. Kat adda nang sarunukan kwa na nakaabungot. Papa! Jana, anak. Daytoy ka din ti ransom money. Naikarga iti dakkel abag. Uwan, iso dayta. Nagtungpalak iti nagtulagan tayo. Ala, darasan nyo ti pumanaw ditoy. Iyag mo ti jacket mo, neneng. Awanin ti adu payasaw. Iyag mo ti jacket mo, no di mo kayat ti may sagmak. Ato'y ti jacket. Sige, pumanaw kayo na. Darasan nyo. Iso ka din dayta ti ransom money, Dodong. Di naikarga iti dayta abag. Wen boy, alagid din. Partakam ti agmaneho. Tapno makaadayo tayon ditoy. Ang mga nuad na nakangag iti putok ti paltug ko itay. Kat adda umay apolis. Apay kami na dito'y mo aginudas dahi diyang awing. Awanan ti adu payasaw. Ti panagmanehom ti into naram. Umay kan Jana, anak. Agawitan. Wen, papa. Ngam, apay ngamin ngay may tadit yung ospital. Awan matmati amarikrik na. Kaya't kulang ti makasigurado, anak. Ngam, talaga ka di, ngawan madi nga inaramid da kan ka. Awan, papa. Umay kakit din. Agawid tan. Kayat ko na makita da mamakan lola.
ko. Sige nga agpaiso. Mama! Addan da dyan akin, Andrew! Diyan na, Apok. Ay, nagyaman tayo iti Diyos. Kaputawan na, kasana pasamakan. Wen, Lola. Kunak no dyan kung makaawid diti balay. Mabutbuteng ak unay iti dayjay a lugar. Nang runa iti nagpaputok dyan lalaki. Kunak lagit din no siyak ti paltugan na. Anya, apay nga mina nagpaputok. Diyak matla maawatan, Mama. Apay ka di, Mama. Kitkitaan dak matlatan. Agyaman aktandakan anak ko. Kung naglakit din no di na kan makita pa. Uray siyak, Mama. Ang sayang ti kwarta tayo ngayon nalada. Awan kapatgan ka da kami, no di si ka anak ko. Iso asaan asayang ti kwarta anay tadmi ka na kwada. Agyaman ak unay kada kayo, Mama. Katsapay la kumata saanen nga ulitin ni... Ni? Asino, anak? Anya ti kayat mo nga ibaga. Am-amom ka di, dagiti nang dukot kan ka. Kwa, Mama. Sige, saan ka napilitan amang sumbat iti salsaludsud? Ala, ingka nga rod aginanan. Amok anabanog kan makaturturog ka. Nalpasan tim paramid mo kada kami, boss. Adto iti ransom money. Kompleto na ita. Uray pa'y bilangin nyo. Oh, oray jakon bilangan, agtalekak kan kanodong. Kat, pinatayo ka din da diyang obing? Awanan ti rumba nga pagdanagan nyo, boss. Nalpasan. Kat sa ka mismo tinang pataykan ko na. Nasayat. Awanan tirumbay nga pagtanakan tayo. Alo? Inkaya man lagi ti kakadwam, tapno maited konti bingayo. Nakaraglagsakak. Dakil na iti agatan. Umadumanan ti kinabak ng mika ni Milang asawa. Sige, boss. Tayo nakayaban, dagiti kakadwak. Nakaragragsak Lito, honey. At damanan mainayon iti kinabak ng ta. Oray siya ka ni naragsakak. Gapotadakkel na kwarta tinapaandata babaen na diyang obing. Sigurado ka kadian na tayo ni Jana. Oan, dakkel ti panagtalag ko kanandodong. Patsya kay naramid na tibilin ko. Iso nga awanan ti rumbay nga pagdanakam. Madanaganak lang amin. Ang mga nudumtang to ti aldaw ama isagmak tayo. No saan da pinatay day dyan nga ubing. Nang runak at nagparang tapay mat nga rod kan kwa. Ti kagdanag ko naktuman. Nalinis nga trabaho ni Dodong. Isong awan rumbay nga pakariribukam may papan iti day tabanag. Nasaya at nga rod do kastalito. Sige nga rodan. Ikan akon iti kwartak. Tama pa agsugal akaduak dagiti amiga ak. Awan parikot. Ala, ibaga mo naman o tikas sa pulam tap numaited ko matatagos. Mayatan ti turog dagiti kakadwak. Ngamsak, sana ka makaturog. Agpaisodak kala kwarta ti bingay ko. Ngam makunkonsensya akmat. Nakapagpanunot akon. Kat aramida kon ti rumbang. Baman iti dayto yung aramidak. Sigurado amalag-anan tirik na kan panunot ko. Ngam aganadak lang. Tapno sa anak ama isagmak. Anya ti kunayo at damagan nyo kanyak, boss. Damagakan ka no pudno a pinatayo ni Jana. Amangan nga no nakalasat kat isupay tagbalin amit sa tibiyag tayo. Siya ka mismo tinang paltukin ko na, boss. Namin ano ka pinaltugan. Iso ang masigurado ka na tayan. Nakita yung ti jacket na dara-dara. Saan ka di? Sa bagay, dakkel mo't dit parang talek ko ken ka, Dodong. Amok at di nakabaalan at traidoran.
Husto kayo, boss. Ngam kayat ko kuma nga agpakada-kada kayo. Kayat ko ngamin ti agawid iti pamilyak. Kayat ko nga itid kadakwada ti bingay ko akwarta. Kasta ka di? Wen, boss. Nabayag mat ngamin ang tinaudi a panagawid ko. Kailiw ko mat inan. Ala, panubusan ka. Basta agsubli ka matla adagos. Gapo, nakasapulan na kati grupo. Nalawag? Sino ka, kabsat? Apay nga mamunag. Anya ti maipaikukan ka. Ama mo kayo, sir. Gaputa na kayo ti kabaknangan dito'y lugar yo. Isagam ni Dodong. Siyak ti makanawan ti kabsat mo ani Sir Lito. Kat, anya ti maipaikukan ka. Ni Sir Lito ti mastermind. Iti pan nakadukot ti anak mo. Anya. Imat ko dagiti pamanagnak, sir. Agsasao ka kaditi po, no? Wen, sir. Kat nakasaganak nga agsaksi kontra iti kabsat yo. Kan nakasagana akmet amang ikaro iti basol ko. Nagbali na kami napaspasurot kini Sir Lito. Aklonak. Nasisira bak iti daklagatan ti kwarta nga itangdan na kanyak. Tangtangdanan nak ni Sir Lito iti anyaman nga ipaarabid na kanyak nga illegal. Jak pulos impagarop. Ang maaramid ti kabsat ko ti kasta. Malagip yo kadi ti panangalak iti jacket ni Jana. Ken ti panagpaputok ko iti paltog. Inaramid ko ti kasday. Gaputa ti kayat ti kabsat yo. Ket pukawan mi ni Jana. Apaman ang maalam iti ransom money. Ngem rimming baw ti asik iti ubing. Iso nga impamuspusak ama isubli kada kayo. Mariknak anapudno ka kadagiti ibagbagam. Kat agsagana kang arod. Sikati kang runaan a pamanaknak. Iti kinadakas damanong litong. Masapul ang maputidan. Ti mading aramid da. Anya ti kunam. Damanong Lito kan ti asawa na tinang padukot iti anak ta. Wan, Rina bagat. Mami. Jakla impagarot. Dakas gayam ti kapsat mo. Tama itured na pagkwartaan ultimo da kayo a pamilya na. Dayto yan bagbagakken ka iho. Apaliiwam ti kapsat mo. Tama di tagparparik na kanyak. Wan nga rod, mami. Aglalaok ti marikrik na kita. Mabainak tayin kada kayo. Gapo iti naramit ti kapsat ko. Amamo ka unay, Andrew. Kat amok asaan ka akas iti kabsat mo. Wan mat ngamin iho. Di kagdanag. Saan ngagbaliw ti panakilangan mikan ka. Gapo iti daytoy anapasamak. Tinapatag. Ipalubos mo nga agikaro ti kapsat mo. Gapo iti naramid na kinitya na nga po. Huwan, mami. Katsyak pa'y amis mo ti mangiwayat iti addang. Tapno matiliw ti kabsat ko. Anya ka diti ko na yo adamagan nyo kanyak. Mama, Papa. Diyan, anak ko. Ibagam ko makada kami ti pudno. Amom kadi dagiti nang dukot kan ka. Ha? Kwa mama, mabutengak. Kuna na ngamin apatayan da kayo, nagipulungak. Diyan na, anak. Ni kadi angkel mo alito, tinang padukot kan ka. Uwan, Papa. Kuna na nga awan sa bani, anapatagkan kwa na. No saan ang kwarta? Kuna na pa'y nga apaman ang mga alada ti kwarta. Kat pukawan dakton. Anya, ti awanan bain akapsat ko. Agsagana iti aramitak. Masapul nga ikaro na ti basol na. Nang runa ti naramid na ka. Agananan kayo ko, Papa. Diyak kaya tamay sagmak kayo. Ipatpatag kayo unay, Papa.
Mama, kan ni Lola Ana. Rina, bakit? Andrew, sigurado ka ka din iti aramidam. Ipabalod mo, ti mismo akabsat mo. Nasakit da ito yung aramidag. Ngam nasaysayatan. Ngam ti ad-adupay at tao ti agbalin a biktimata. No apay mat ngamin ang nagbanag iti kastoy ti amin. Nalabit ang nasisirap iti adu a kwarta ti kapsat ko. Ang bak ng damit. Anya pa'y lakad iti kayat da. Nalabit ang naaramid na ti kasjay. Gaputawan pan nakakontento na. Unay matano kastaman bilang. Nagbalinda adakas gapulaang iti kwarta. Awanan maaramidak bakit. At an warrant of arrest para kadakwada. Sorry lang kadagiti pimusay adadakal mi. Nga masapol nga aramidak ti kastoy. Talagang nga ano na di akwarta. Nakalmanan na di may nayon, iti kinapak ng mikanimila. Dito, honey. Agsagana ka. Idulin mo pa'y dagita kwarta. Nagado dagiti pulis nga adda di tarwar. Kaya't da kakano ang makasarita. Anya? Anya tiraramida na kita pulis diti sulako. Anya ti masapol na kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Adda kadi makaibaga iti gasat na, mabalin mo kadi apadtuan ti gasat mo. Pudno kadi ti mabasa dagiti mamalad iti palad mo. Ngam tunggal maysa, naipaayan iti abilidad amang pili iti pagbanagan na. Responsibilidad ti tunggal maysa ti mangiddeng para iti pagtungpalan na. Ti Masakbayan. May samanan at drama nga aggibos tunggal lawas ti isagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas na pauluan. Ransom, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado, adalakit din nagipulong ka dagiti pulis, Lito. Sigurado nga amudan ti amin may papan iti inaramid yu ka ni Jana akaanakam. Sana mabalin. Diyak kaya ti mabalod. Diyak ipalubos sa matiliwak. Labanan mi nagita nga waran pain. Alang aruden, ingkan iti ayan da dodong, kat lumaban kayo. Di iyo ipalubos ang makastrak dagiti a pulis iti balay. Siya kun ti mangidalimanag kadagita kwarta. Ano apay mat ngamin nga inruar mo manan iti bag ang nakaikargaan na. Dagiti awaran pay na pulis. Makita da itan o sino ti kalkalabanan da. Dodong, idawluwam dagiti kakaduan. Lumaban tayo kadagiti a pulis. Tapno saan da tayo ang matiliw. Kakadua, lumaban tayo. Paltugan nyo dagiti pulis. Ado dagiti pulis, boss. Panagkunak, saan tayo akabalan ita? Nasaysaya at siguro no sumuko tayo langan. Anya, apalakas na ti bagbagam. Wano, sikati nagipulong ka dagiti polis, ha? Pasensya kayon, boss.
Ngamjak ngaminan mairusok dagiti aramiden nyo. Anya, awanan kay tibay na. Lukas tangaron, saklangan ti mang pataykin ka. Uray ag taray ka. Di mo maitarayan ti bala ti palto ko. Awanan bain. Manong Lito, di mo paltugan ni Dudong. Ah. Sumuko kalangan ka dagiti pulis. Kailalaam ko matibiyag mo. Andrew? Aglibasak. Diyak kayat ti mabalod. Manong Lito, di mo maitarayan dagiti pulis. Sumuko kayo langan. Kadwam ti asawam, tapno saan kayo ang maisagmak. Sana ka maag, tapno aramirik ti kasta. Oh. Di yun maala ka na kami tinansumani. Kukwamin dahi siya kwarta. Rina, anak ko, itay kapayasaan ang makaid na. Siyak ti maululaw amang kitkitakan ka. Itay kapayapag na. Mami, nangag ko ngamin iti radyo asaan pa'y analpas ti panagrarangat dagiti pulis. Kanti grupo da Manong Lito. Amkak nga mga numayraman na may sagmak ti asawak. Agkararag tayo, anak ko. Patyag asaan ang maisagmak ti asawam. Malakit din, ingkay ti silid ni Tiana. Kadwaam di anak mo. Siya kun ti agpadaan dito'y salas iti damag may papan kada Andro. Sige nga rod, Mami. Inakadwan ti anak ko ijay silid. Ang mga numabutbut ang manan. Sige, anak ko. Katbuyugam matan iti kararag. Takas tamat ti aramida. Anya ti aramidan talito. Nagadundag iti kakadom ang napaltugan. Matiliw na tan sabutan. Diyak ipalubos. Ala, umay ka, aglibas na. Magnatay ti likod ti balay. Kasano? Napalawlawanan ka dagiti pulis ti balay. Kasano ta ko mga aglibas? Awanan ti adu pa yasaw. Darasam ka diti magna. Tapno makapanaw tan dito eh. Marigata na agtaray. Nagdagsanday ti bag nga ayan ti kwarta. Anya, iyag mo na tabag. Sige, siya kung ti mangawit iti dito tapno saan ka marigatan. Di dan maala na iti akwarta. Kaputak kukwatan. Talaga nagadudag iti pulis. Kasano na maabutan data? Partakam kit diti magna. Masapo lang may tarayan tayo da. Sumuko kayo! Saan kayo na magalibas? Saan kami ta sumuka, Apolos? Saan kami amang? Tapno aramidan minada. Dahito ti para ka na kayo. Di mo itapaltugan! Matay kayo, Apolis! Ha! Mila! Pakawananda ko, ma, boss. Syakti makagapo, no apay anatay ni Madam Mila. Ngamjak ngaminan mairusok dagiti paparamid yo kanyak. Nang runa, idimbilin nyo ti panang patay ko kini Jana. Dodong. San pa yan daw ti amin, boss? Agsingsing pa tayo dito pagbaludan. Tabarang makarwar tayong tumatlaang. Diya ako namnaman na ito. Awan naman kayam serbi ng ado ti kwartak. Gaputan na tayo mat ni Milang asawak. Laladawan na iti apan nakamiris ko. Unay gaya man na iti apan nakasisirap ko iti kwarta. Ultimo kabsat ko. Katjak pinalabas sa pinagkwartaan. Manong Lito, kita am ti bunga ti dakas nga aramid mo. Naisagmak ti asawam. Gapo iti kinagamrod mo iti kwarta. Kanaibalod kayon kadag iti kakadwam. Gapo iti kinadaksyo. Huwag nga ronanin ko. Kat pakawanan na ko ma. Dandani na isagmak ti anak mo gapo kanyak. Amo manong. Kasladyak maaklon. Akabaalam nga ipapatay ti anak ko. Gapula ang iti kwarta. Pakawanan na kanin ko. Aklunag. Nasisira paklang iti kwarta. So aramid ko ti kasjay. Sa anak-anak kontento iti adda ka na kami akinabaknang. Namala, nakasagana ang mga ikaro iti nagbasulak. Rumbang lang manong. Katsapay la kuma. Tagbalbaliw kan. Kabayatan ti kaadam dito'y pagbaludan. Adda pa'y gundaway mo ang mangilintag itibiyag mo. Basta agsingsingpat ka dito'y. Wala din ko. Talaga kasta ti aramidag. Agsingsingpat akon. Kat jakton subyan iti mading aramid ko. Aramidam day tamanong. Saan laang kumanga iti sao? Ikalit na ita.
Kat sa pala ko mata dumteng to ti aldaw ang mapakawandak. At to yan tim paalam akapi, Andrew. Siya kung tinangyag. Gaputa makumikom ti babaunan tayo. Agyaman pagat. Oh. Apay matan ang nagunagday taasan na ay mo. Amuklatan na niya ti makagapo. Unay mat ngaminan tinagbambanagan ti kabsat mo. Lalabit nga awan ko maitay jay pagbaludan. Kansaan mat anay sagmak ni Manang Mila. No saan daan nasisirap iti silang ti perak. Huwag nga ron bagat. Kinapudno na. Malidayanak itikas di anagbanagan ti kabsat ko. Gaman niya nga ron. Nalpasan ti amin. Sapay lakuma. Tapudno nga agbalbaliwan ni Manong Lito. Kabayatan ti kaadda na iti pagbaludan. Husto ka lakay. Katsapay lakuma. Tanaw bilang man maikan pa'y iti gundaway a makaruwarto iti pagbaludan ni Manong Lito. Dinanto ko man sublian ti sigod a kababalin na. Sapay lakuma. Takasta. Uncle Lito, kaasi kayo mat anakabalod ditoy. Nagkutong kayon. Pagkawanan na kumadyala ka anakan. Danani ka na'y sagmak. Gapoy ti dakas nga aramid ko. Napakawan kayon, Uncle. Katsapay la kuma, tadi yun ton ulitan ti kasjay ngay naramid yo. Talaga saanan manasan ko. Ikari, agbalbaliw akon. Kat agyaman na kiti kalayo na panang sarsarong karayo kanyak iti pagbalutan. Awan na nyaman na, Uncle. Kahit da ka lang matamakita. Isa ka na yun ngam umay kami dito ayan mo. Agyaman ako na dyan na. Bareng saan pa'y analanaw ti amin. Tapno mailintag ko ti biyag ko. Saan pa'y, Uncle? Basta agsingsingpot kayo ditoy. Tapno makita ni Lord at talaga ang nagbalbaliw kayon. Oh, talaga nagsingpot ka nga ubing dyan na. Kablawan ka, Manong Lito. Kamaudyanan na. Makarwar ka matlangan dito'y pagbaludan. Dayto yan tibunga ti panagan-anos. Kan panagsingsingpat mo dito'y. Kasla nga ron jak palapat siya na naikanak iti parol. Agyaman ak unay iti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Iso ti gapunan no apay kinabalak aminalbaliwan ti biyag ko. Nga uray adda iti pagbaludan. Husto ka, Manong. Katururayin tayo lang ti release paper mo. Nawayakan ton, Manong Lito. Wana din ko. Katangyaman ako na iti Diyos. Gaputa mapadasak manan tagbalin at awaya. Manong Lito, kasla kanayon ka makumikum Anya ka diti pakakumikumam. May papanay to iti bagbagak a planok nga aramida na din ko. Anya day tamanong. Ibagamlat ta. Barang adamay tulong ko. Kabayatan ti kaaddak iti ija pagbaludan, adu ti nasursurok. Kang runaan na nasursurok, ket ti sasao ti Diyos. Nga iso ti kang runaan na nang balbaliw iti biyag ko. Iso na panunot ko at ti kinabaknang ko, ket aramatek at tumulong ka na iti agkasapulan. Nang runa na iti maningrigat. Dayta ti planok itang aramidan. Sigurado ka, Manong? Itulong mo ti kinabaknang mo kadagiti tattao? Uy, natin ko. Napayagan na planok ti kastoy. Idiadak pa'y laeng, iti pagbaludan. Bayat day ta plano, Manong. Kat di kagdanag. Adda kami anak kasagan at tumulong iti day ta planom. Agyaman ak no kastaan din ko. Aramidak na ito'y.
Tapno may panagnag ko kalagiti tao at talaga ang nagbalbaliw akon. Napintas day ta plano ni Manong Lito Lakay. Ano dagiti matulungan na. Nang runa dagiti talaga nga awanan. Gusto ka rin na bagat. Kat tulungan tayo ti kapsat ko. Tapno agbaligi ka dagiti panggap ng aramiden. Nang runa, kat talaga mo't ang nagbalbaliwan. Sa baliitan ni Manong Lito. Husto ka, Andrew. Nagbalbaliwan ti kabsat mo. Isu arumbang laang asuportaran kan tulungan tayo. Nang runa ti plano na tumulong kadagiti marigrigan. Uncle, madlaw ang nabambannog kayo manan. Siguro, ado man ang dagiti tinultulungan nyo niya. Wan nga rod ka, anakan. Gamsa na bale. Awanan yaman na kanyak ti bandog ko. Gaputa na ragsakak mo ti aramida kita. Nagado ti biyaga na baliwan, gapoy ti panang tultulong ko kadakwada. Kat sa bali gayam tirik na ti kastoy nga aramid. Nagaragragsakak mo kas niya nga agyaman na kanyak. Gaputa dakkel kano abanag tinaitulong ko. Talaga sa bali ka itan, Uncle. Nagbalin kan anasaya ta tao. Kat dayta tiba nagapakaragsakan mila unay. Makita mi tinaan-anay apa nagbaliw mo, babaan iti aramid. Rumbang lang agbaliw ka nagsingsing putakon dyan na. Kaputadyak kayat ti matay adakas ti kabibiyag ko. Ket agyaman ak unay iti Diyos. Gaputented na pa'y kanyak ti gundaway amay lintag ko ti biyag ko. Impay na kanyak ti baruan nama. Husto kayo, Uncle. Katrumbang lang abigbigan tayo, nga iso ti pagtataudan dagiti amin aparabor a maaawat tayo. Husto ka dyan kaanakan. Alangar mo dan, Uncle. Mapantayo na dya kusina. Nagpaluto ni Mama itinaimas a pagsasangwan tayo. Alaman nga rin kaanakan. Mariknak mo tibisin ko ka. Sige, Uncle. Intay manganan. Tauray siya. Mabisinak matan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas anapauluhan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka diti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop. Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na!
Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay, ayatek pa ilaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na niya man na kanyak. Ha! Di taka yun! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na yata. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na, nana? No, agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia. Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. Ay, unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong. Ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kaya't ko nga agawan ni Olivia ken Edward. Ken kayat ko asyak tun ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Bakaten ni mama? Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanya. Awan parikot. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot! Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Ket panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag sing-singpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatag ngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti serbi makatulong no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ha? Ako ha? Awan mo't kit di.
Kayat ko la kadwa kalat na iti sad inuman apapanag. Ngagpapanijay klinik mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madingi inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mat kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito ay. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sigilaan iho, admission kayo lang ta. Sa nabali, tadda at matamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak iho. Kabailakpay nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakadwami para iti misyon ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabali, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward. Maya ka tumulong kan ka diti furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't araramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasaan da ka kasapulan, Ijay? Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kagdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaamo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngayon daw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, sikan sabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Bala, bay ama, taumayak manan inton bigat.
Oh, at tuyan ti meriendayo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayat no kasta. Nala, agmerienda kayo bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo anaggapo iti misyon yo. Sige, tay nakun agluto. Tahuston to inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yun am ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayo ngeten, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi ka ti mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko ken ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti pudno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akas ta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayan nak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong. Imayak tapno planuan tati kayat ko amapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan ti orayak. Basta makaamukan. No kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligi ak. Sige, Nana Glory. Rumwar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen, ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumarakon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen, ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga no damot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia.
Anya ka di ti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas na ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat, panangiparik na kiti panagayat ko kenkwana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas apa naglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti na ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumait ha? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamot, nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para kan ka, Huston! Sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco iti naibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod, ket naragsak ti binangon da a pamilya. Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adto yan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika, bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kit din asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikugakan ka. Pinanawan naktipod no nga amam. Oh, Gaputa mas ay ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging ka nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak.
Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ang ay kalaysanak. Nga ulbod gayam. Aging gana lagip ko ti mangidisukan ka. Iti sangot tigit na Madam Carla. Anya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan na ti agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no dayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat ammom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Ngamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang nagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at timasakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco Tipudno. Asyak Tipudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. Nubilang laang. Nga amok. Mawatanak ni Madam Carla. Kat ni Franco. Sapay ko matag balbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man. Kat panunutan natin na sayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Tayin-tayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mo't sarak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy, mabalin ka dingag na ada kay Jabalay da Lola Greta inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaiayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamutan ni Boyet? Makitam tumutlaang inton makasangpot tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. Adto yung tigatas mo, Madam Carla. Agyaman nak, Glory. Katsi ka, iminom ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak.
Agina kamutten, tarabiin. Wan, madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid na Ma'am Olivia, madam? Nagawid na pay lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wen, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si mangpat ka din. Saan pa'y, madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano ama italag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y at tumulong iti furniture shop. Ngam di na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan matparikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta, iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Damakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa, saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wen iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom kadya kayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kinkwana. Ken, kasanuna ko mga imatunan ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa'y nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pay. Ala, iremedyong ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kini mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. Wen Glory, okay lang. Basta si ka.
Agyamanak, madam. Mala mabiitlaan, tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta ka sa pulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alalaingam. Uwan, boss! Sigurado nga agbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na ang dakpailang ijabalay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Uwan, mami. Sana bali, taksingsing putak ijay. Sige anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asidag iji pagadalan. No iji di pagnaudak, mami. Sige anak. Awan parikot. Kinapod na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Awan, mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanya? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadi nga aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kaya't mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop. Juan, iso ano mabalin? Umay katumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan amo na? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka. Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Amangan numapalabas yu ti kotse na. Uwan, boss. Lalaingan nyo. Ariglado, boss. Sige nga rodan, boss. Bye. Kakadwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti orayin tayo. Well, boss. Adda kayo ana ibalangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapu di tabantay. Awan mo ti pagilasinan ang natulid manipod di tabantay. Delikado na ito'y. Agbuelta ak. Bumaba ka dita, kotsem. Oh, Tanosan! Paltugan ta ka! delikado na ito'y. Rumwar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka.
Iso adi kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. No kasta. Daytoy. Natinagtipaltok ko. Pinutot ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ni paltok ko. Kakadwa! Bagsulan niya! Awan nagtigna iti dakes. Tanusan, paltugan kayo amin. Loko, kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan? Sige, ibagak ti pudno. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito'y ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige, iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige, umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramidan na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramidan ni Franco, tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di yu liwayan na dinggan, tituloy ti seryeta yo itaalawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pastak, boss. Dito'y amyanan. Sige, umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita ti aramidan na. Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak, isublikkan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan nak kumay ti waya-waya, rukatan nak dito'y nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok, may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itiintad ko ken ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong paliti karina. Ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak nang yaw. Adda akon dito'y daan na pasdak. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaammo iti baligi na. Mapanak iti dayja banda. Ti loko.
Sa Ingatan tinon. dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami. Pulis. Umay ka. Kapkapan ka. Oh, Amangan no at armas mo. oh. Anya ti kaya tasawon daytoy. Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawolo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nga adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbaya simbangpet ka. At dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asaan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha. Taglaban kami man. Ididay tang Edward. Matay! Numatay! Sumardeng ka kunak. Ha! Oh. Sige, Apo Pulis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Di mo gamden ti aglipas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Oh. Sige, gagayem ko a pulis. Oo. Tiliwan nyo daytoy at tao. Kasta tinapasamak, mama. Ket adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayem ko a pulis ti makaamuken kuanan ijay. Diyos ko. Anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikuan ti amin na kinabaknan tayo, mama. Ken kayat na pa'y atagikuan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't na pa'y apukawan. Diyos ko. Franco, anak, Apay nga adda kayo. apay kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka, kaspunno nga anak ko, Franco. Wah. Amin na kayat mo, ipapaaymikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Gamiitilikodan dayta, pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon. Franco, anak, anya tinabasunan ka. Anya! Pumanaw kayon! Pumanaw kayon! Bilang ka ng taon kanya, impatag ka, Franco, nga maapa. Bustod! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? Adda kayo mat gaham dita asidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, aday dya pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga adda ni Franco dya pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan?
Nang rikang pakpailaang iji furniture shop. Awan ganas kong agtrabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit rin iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan riknak. Akasto'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas ka nita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak ngayong pabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asanda kumadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo, Tiriknayo. Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi? Gaputa na ibalod ni Franco. Nana. Wan. Maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wan, Nana. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto, Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco, kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto, Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apaya kastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan ko maitan ni Edward. Nasakit ni Rignak. At imbilang ko nga anak. Kat kayat na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man ti Rignak. Nga daytay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputan na akas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam. Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo iti dakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyabanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatagkan yak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit latta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka?
Mapanta ka sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin? Abay-bayan ta. Mabalin mo lata mapansarong karan ni Franco ije pagbaludan, nana. Ibagam laang no kaano. Takuyo ganda ka, nana. Awan mo tidakes na ngayon kasarong karan ni Franco, nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rungkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga uray si siya lang. Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga puna. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante ngay ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanin tayo pa di akanayon asumarungkar kan ka. Mano matsabulan nga umay nakasarsarong karan. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarungkar. Ken mangkasaba kada tayo. Uwin nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to yung selda. Sige, rumor kayon. Atas ang ngayon yun. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Uwin, Padre. Mga padre, Well, Padre. agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay la kuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasayaat ti masakbayan yo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Uwin, Franco. Kat no si dadaan tayo kano sumurot kin Jesus. Naskin nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Kat bakawanan na tayo. Ken ugasan na dagiti basbasol tayo. Kat agbalin tayo na abaro aparswa iti imartang na. Husto kayo. Kat naamiris ko itan. Nalabit. Dayto'y tiwagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco, oray na kami. Naskin gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ng pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris kat agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarong karan ni Franco, tapno kasabaan na. Kat madlaw kanu ni Padre. Anapod no ni Franco iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayam ko a pulis.
Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco ay pagbaludan. Agyaman ak iho. Taitilikudan ti dakes nga aramid ni Franco. Kat masaknan kalatakan kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulata ni Franco. Kat agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat da kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin da ko nga. Kaslamat ka da kayo, Edward. Olivia. Pakawanin da ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ket namnamaan mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ita, Edward. Agi amanak. Nanapakawandak. Nanang. Oh, Franco, anak ko. Nanang. Pakawanan na kumamat. Ikalik. Ituloy ko tagbalbaliw. Agyaman ako na, anak ko. Mama. Amoy ka din. Anina ng glory. Tipod no nga inak. Wen, Franco. Oh. Amuin. Kat pangasim. Tagsingsingpet ka di pagbalutan. Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbaga ni Madam Marta, anak. Uwan nanang. Nangag ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak amang ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Ket ita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sabali ita ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyaman unay. Kat baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo Akaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.